Ubutumwa bwa Yohana 20 soma 19 usome 19 23 ugeze 23. Injili ya Yohana 20:19 23. Yohana 20 kutoka 19 kugera 23. Na wa Kifaransa aandae. Meme en français il faut préparer. Sababu hapa niliona mliachia 15 minutes. Jean bansigie minutes 15. Mwasigie mumeniachia dakika 15. Hizi zingari za nini? Aliko iminota chali nyingi. Isaa yote na nusu. Isaa nzima. Yohana Mtakatifu Kilande ngani. Haleluya. Au kuona? Nimepaona. Nikawia. Ulishakawia soma. Ni Yohana Mtakatifu 20:19 hadi 23. Hadi 23. Ikawa jioni siku ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Simama hapo. Akawaambia. Anawambia. Rudia kale. Narudia. Hapo njoo kwenye kukuka mnofu pale, njoo kwenye tutashinda. Yesu akasimama katikati. Akawaambia, amani iwe kwenu. Endelesha sasa. Naye akiisha kusema kale kaneni njoo tutashinda yeko. Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomuona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Msimame kukale kaneno. Muhagare kuri irya jambo. Tutasema vya mingi vya Pasaka vya nini? Tugenda kuvuga ibintu byinshi bya Pasaka n'ibintu. Iwe kwenu. Amahoro abiwanyu. Sababu Pasaka mlishaimba tangia saa 4. Kwa Pasaka mwamaze kurimba kweli saa 4 kugera saa 5. Pasaka tuko tunaisema. Pasaka tuko turaivuga. Na mitandao yote. Kandi mitandao yose inajaa Pasaka. Yuzuye Pasaka. Leo tuko pale. Uyu munsi turi hajya kuri kaya kajambo. Amani iwe kwenu. Amahoro abe kuri mwebwe. Haleluya. Endelea. Bandani. Amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaomwondolea dhambi, ameondolewa. Na wote mtakayemfungia dhambi, amefungiwa. Amen. Nenda funga Biblia, nadhani sitasoma. Na yuga Biblia siza kusoma kandi. Tusome mu Kirundi. Indanza amajambo ivuga ngo Yesu yiyereka abigishwa 10. Nuko kuba munsi buhwibiriye niwo munsi wa mbere w'iminsi ndwi, inzugi zari zugaye aho abigishwa bari kubwo gutinya abayuda. Yesu araza abahagarara hagati, arababwira ati, amahoro abe muri mwebwe. Amaze kuvuga atyo, abereka ibiganza vyiwe no mu rubavu, maze abigishwa bananezerwa babonye umwami. 21. Yesu yongera kubabwira ati, amahoro abe muri mwebwe. Nuko data yantumye niko nanje ndabatumye, avuze ivyo abahumekerako. Amen. Turasura hejuru. Turasoma 21. Yesu yongera kubabwira ati, amahoro abe muri mwebwe.
nuko data yantumye niko nanje batumye. Avuze ivyo abahumekera ko ati mwakire mpemu yera. Mwakire mpemu wera. 23 kandi abo muzoharira ibyaha bose bazoba babihariwe, ariko abo mutazobiharira bose ntibazoba babihariwe. Amen. Bakebekwa bapo. Merci. Yes, amen. Kama injilisti muvuga butumwaza vuga Yohana mshamba tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni. Tuzijwi ongezijwi uvuge cyane. Jean 20 verset 19 ça dit le soir de ce jour qui était là le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Continuez. Et quand il a dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Amen. Tunasema tutasimamia kuneno amani. Tunasema tuangalia kwa jambo amahoro. Lakini teme yetu ya leo, lakini kichwa cha leo ijambo hili sababu igituma za ibituma ka sababu ibituma. Ukiuliza sababu ubajije ibituma zitakuwa sababu zizakuba ibituma hautaelewa uzagutahura sababu zinaendelea ati bituma birabandanya sababu ya sababu kubwiriza bituma bituma sababu bigatuma ibituma n'ibituma ibituma bikazana ibituma kandi. Lakini Mungu kwa kutusaidia, ariko Imana kubwa kudufasha, Mungu kwa kututendea, Imana kubwa kudukorera, Mungu kwa kututumikia, Imana mukudukorera kandi, Mungu kwa kutuamusha, Imana mukutuvyura, kwa kutukusanya, Imana mukutwegeranya, Mungu kwa kututosha vitao, Imana kudukora victoria vile, kutufikisha hapa, Imana kutugeza hano, kwa kututosha Afrika, Imana dukuye muri Afrika, kutufikisha hapa, ikatugeza hano, kuuliza sababu, irakubaza ibituma, ungeuliza sababu, yibaza ibituma, ungepata sababu. Ntiwari kubana ibituma. Twashani tunale pamoja. Pourquoi? Kuberi Parce kuko sababu gani? Kuberi kichatuma. Kwa sababu mtu alipoteza amani, yatakaje amahoro. Mungu alipomuuliza, Imani maze kumubaza, Mungu akaleta sababu, umuntu azana ibituma, mwanamke uliyenipa, wa mugore wampa. Sasa Mungu angemuuliza, Imana ikimubaza, Adamu angejibia. Adamu ali kwishura, alikuwa wapi wakati mke wake anaenda ongea na nyuma? Nimubaza ati warihe igihe umugore wawe yaza kuvugana n'inzoka? Anashindwa kujitetea, yanse kwivuga, analeta sababu, azana ibituma. Angelimuuliza sababu, yacamubaza ibituma, angejibia nini? yari kwishura iki? Sababu gani mtu alikosa amani? Kubera ikintu cyatumye umwana w'umuntu abura amahoro. Lakini Mungu kwa kutupatia amani, ariko Imana kukuduha amahoro, kuuliza sababu, yabajije ibituma. Maana alitoa mwana wake wa pekee, nicyo cyatumye itanga umwana wawe rugende, ili atukomboe, kugira ngo aducungure. Ndiyo maana nicyo gituma tunafurahi, tufite umunezero, tunaimba, tunaririmba, tunasherekea, tugahimbaza, tunatukuza, tugatazira, tugasimba, kuko ari igituma. Sasa ukiniuliza sababu makosani alikuya Kebeke
umbagije igituma amakosa ari cyamuzanye muri Quebec, utajua sababu. ntuzamenye ibituma. Amen. Tunamshukuru Mungu, tunashukuru Imana ambaye ametuamsha, yatuvyuye akatufikisha hapa, akatugeza hano, akabavyura, akabegeranya. Jina lake litukuzwe. Izina ryiwe rihimbazwe. Mawazo yangu ya kibinadamu, ivyumviro byanje by'umwana w'umuntu, nilikuwa nawaza tutashinda na Victoria tu, nari kwibaza ariko twiriko na Victoria hano, lakini Mungu awabariki sababu hakuna mgeni leo. Ariko Imana ibaheza kukatambushitsa harimo. Juma yenyewe ilipita, Mungu heze, tulikuwa na neno, twadufite ijambo, tufanyeje? Dukora iki? Sasa mwii Juma wewe uliombaje Mungu afanyeje? Ati mwii yingale wasenza kuti Imana ikore gute? Wasenge yiki icyumweru cyose. Uliombea nini ndani ya wiki nzima? Amen. Amen. Mimi niliomba juu ya sababu. Je, nasenza kubw'igituma. Sababu gani? Kubera iki gituma? Niko mwanaume. Ndumugabo. Sababu gani? Kubera iki? Niko mtoto. Ndumwana. Sababu gani? Kubera iki? Niko mzazi. Ndumuvyeyi. Sababu gani? Kubera iki? Wajane. Ati harabafakazi. Kubera iki? Mayatima. Hari imfuvyi. Sababu gani? Kubera iki? Dunia. Isi. Sababu gani? Kubera iki? Maji. Amazi. Sababu gani? Kubera iki? Umeme. Ubumeme. Sababu gani? Kubera iki? Ibarabara. Sababu gani? Kubera iki? Ivyombo. Sababu gani? Kubera iki? Tunacheza. Tunatamba. Sababu gani? Kubera iki? Tunahubiri. Tunavuga ubutumwa. Sababu gani? Kubera iki? Tunakunywa pombe. Tunabaramwizaga. Sababu gani? Kubera iki? Tunajipamba. Turizirika. Sababu gani? Kubera iki? Tunavaa. Turambara. Sababu gani? Kubera iki? Ineshe. Ibituma. Sababu haziishi. Ukiuliza sababu, ubajije ibituma, hautapata jibu. Ndushobora kuronka inyishu. Lakini sababu ni moja. Ariko igituma ni kimwe gusa. Sababu mwanadamu, kuko umwana w'umuntu alipoteza amani, yatakashe amahoro, Mungu akamtafutia amani, Imana imuronderera amahoro, lakini akaendelea kukataa abana nyakwanga ile amani y'amahoro. Yesu aliposhinda, Yesu amaze gutsinda, akasema hivi, akaravuga ngo amani iwe kwenu, amahoro abe muri mwebwe. Nawatakia amani, ndabifuriza amahoro shengero, nawatakia amani watumishi, ndabifuriza amahoro shengero, nawatakia amani waimba, ndabifuriza amahoro baririmbyi, nawatakia amani wachungaji, ndabifuriza amahoro abapasteri, nawatakia amani wazazi, ndabifuriza amahoro abavyeyi, amani watoto, ndabifuriza amahoro abana, amani familia, ndabifuriza amahoro imiryango, bose bakiriye Yesu Kristo, ndabifuriza amahoro. Imana ibahezagire cyane. Bagi turabana sababu gani? Kubera iki? Igituma yababwiye amahoro. Kila mtu umuntu wese anahitaji amani, akeneye amahoro, lakini ariko masomo, ivyigwa haiwezi kutupatia amani. Nishobora kuduha amahoro. Kazi, ubuzi haiwezi kutupatia amani. Nishobora kuduha amahoro. Watoto, abana hawawezi kutupatia amani. Nishobora kuduha amahoro. Wazazi, abavyeyi hawawezi kutupatia amani. Nishobora kuduha amahoro. Pesa, amahera hawawezi kutupatia amani. Nishobora kuduha amahoro. Cheo, ati cyubahiro hawawezi kutupatia amani. Nishobora kuduha amahoro. Cheo kingelitupatia amani, Nishobora kuduha amahoro. President hawangelikosa amani. Aba president nibo babuza amahoro. Sababu ibituma, lakini anayeweza kutupa, ariko ushobora kuduha amahoro ni Yesu. Yesu Kristo bwiwe. Matendo ya Mitume Luka 4. Ivyakoze n'intumwa biravuga. Kuna jina lingine ambalo tulipewa, ntarindi zina twahawe, kutusaidia, nishobora kudufasha, kutuokoa, nishobora kudukiza, kutuponyesha, nishobora kudukiza, atari jina la Yesu Kristo. izina rya Yesu Kristo. Mwandishi wa Waebrania, Awanditse Abahebrania baravuga ngo hakuna utakatifu ntabwera bila kutafuta amani. utarudiye amahoro, Kuwa na amani na watu, kuba na amahoro n'abandi bantu bose. Amen. Tulikatakata twagiye turahimbagura sababu mambo ya Pasaka, kuko ibintu vya Pasaka nalombaka ibebe siku 3, bisaba bitware nk'imisi 3. Walimkamata, tuyisome, baramufashe, baramukubise, baramutwara kwa Kayafa, bamutwara kwa Pilato. Uwo n'umunsi umwe baprokilere yagiye ku bakuru 5, aliingia kuba 4, batwe kuri 4,
wakampitisha kwa Herode, bamucisha kwa Herode, Herode akamrudisha kwa Pilato, Herode amugarukana kwa Pilato. Tukisema tuanze hapo, tuvuze tusome iyo hose tuze tutalala, turaryama, unagusa hivi afu mugacota gukora ku kusema tuseme tu sababu. Reka tuvuge igituma gitoyi gusa. Ilituma Mungu, alituma mwana wake, chatumye Imana ituma umuntu kugira atuzane hano. Sababu gani? Igituma nyabaki tunakosa amani, tubura amahoro. Sababu gani? Kubera iki unalia, urira? Ukisoma hii sura, usome muri kila gice cyo bitwirije, unashuka, ukamanuka. Waimbaji waliimba, Mariamu alipoenda kaburini, ajya ku kaburi, kaburi limekuwa asanga kaburi yaiguruse, ararira. Alipomuuliza bamaze kubaza sababu gani unalia, icatumye n'igiti, hatujui, bati ntituzi walikomweka, iyo bamusize tuca duhimbura gatoya, hatujui, ntituzi. Kutojua, kutamenya ndiko kunatuma, nico gituma tunakosa amani, tubura amahoro. Kutojua, kudatahura no kutamenya, kunatuma, nico gisuma tunauliza sababu, tubura tuzi, tunasoma neno, tunasoma ijambo, tunajifunza neno, tukiga ijambo, tunafundisha neno, tukigisha ijambo, tunaona neno, tukabona ijambo, tunasikia neno, tukumva ijambo, lakini kuishi neno, ariko kubaho mu ijambo. Masawa. Ibituma ni vyinshi. Naona mimi, ndaona jewe, zazi haba nisikie. Abavyeyi banyumva, ndaona jewe. Watoto haba nisikie. Abana ntibanyumva. Naona mimi, ndaona jewe. Sina kazi. Nta kazi mfise. Naona mimi, ndaona jewe. ngali jene. Ndacari umusore. Naona mimi, ndaona jewe. Sababu. Ibituma. Hakuna mbele za Mungu. Nta biri imbere y'Imana. Amen. Ili tupate amani, kugira ngo turonke amahoro, ni lazima tujue, ni ngombwa dutahure hii amani, aya mahoro ilipotelea wapi, yatakariye, ilibakia wapi, yasigaye he. Ni vitu vingi ambavyo hatuwezi kutaja, ni vitu vingi tutashaka kuvuga, vinakosesha mtu amani, kuko bibuza umuntu amahoro. Unabitahura, unabielewa vizuri. Ona mimi nilifunga yangu kitabu, koje nafunza chiwanje mrangoye iminota dakika zangu mwaili dakika mbili zangu kesha nikula. Mimi nimefunga kitabu, vitu vyote nimefunga. Akaka tunagashize hano, aka kitu nimekaweka hapa, iminota yanje ili dakika zangu aje kuba sita, isije kukwaza, lakini unakwazika kuko vitu vituma ntumenya, lakini ukijua ariko umaze kumenya tusita hawezi kukwazika. Amen. Amen. Yesu alipokutanana na Msamaria, Yesu amaze guhura n'Umusamaria, Umusamaria akasema ungelijua karama za Mungu, agati yumenye ingabire zima, ungelijua kipaji cha Mungu, yumenye impano y'Imana. Amen. Amen. Ungeomba maji ya uzima, wali gusaba amazi y'ubuzima, kumaliza tamaa zote, yo kurangiza ibyifuzo byose. Kama Mungu anakuita, ni Imana iguhamagaye. Kama Mungu anakutaka, ni Imana igukereye. Kama Mungu alikuchagua, ni Imana yarakurobanuye. Ungali mtoto, ungali kijana huko, uri umwana, uri umusore, uri umutama, sababu nukifite igituma, amalize sababu ayikora ibituma kufunga, bikuzingiye, nazo kukosesha amani, zikubuza amahoro, ili akupe amani, kugira ngo akuhe amahoro. Amen. Amen. Wakorinto wa kwanza, Abikorito ba mbere 1:18, hatutasoma nidusoma hili 1:18. 1:18. Paulo anasema nini? Paulo avuga gute? Msalaba huu tunaouimba, uyu musalaba turirimba, kwa wasioamini, kubatatahura, ni upuuzi, abatarizera, sababu amani ilikuja, amahoro yaraje, wakakataa amani, baranka amahoro. Watoto waliniimbia, abana badirimbi, ruka mu Yesu, tunatamba muri Yesu, tunadunda mu Yesu, sababu kuna amani, nukori amahoro. Kama ulipokea Yesu Kristo, ni baraka ya Yesu Kristo nyumbani mwako, munzu yawe, katika familia yako, mu muryango wawe, katika ujana, mu bwaruka bwawe, uyatima, mu bupfubyi bwawe, uri umusore, uwe mzee, uri umutama, amahoro ariho gusa, sababu Yesu, kuko Yesu ari muri wewe, sababu alimaliza kiu, kwa yaramaze inyota, msalabani alisema yote yamekwisha, kumusaraba byose birarangiye. Neno saba ambayo alisema, niyo majambo tuyavuze, kazi za kukomboa, akazi ko kurokora, kazi za kuleta amani, akazi ko kuzana amahoro, kazi za kutupatanisha, akazi ko kuduhuza. Si una amani? Je, una amahoro? Kanisani una amani? Ishengero una amahoro? Katika utumishi una amani? Ubukozi bwawe una amahoro? Katika uchungaji wetu tuna amani? Mu buchungaji bwacu tuna amahoro? Uimbaji una amani? Uburimbi una amahoro? Eske mwili wako unakupa amani? Ati umubiri wawe
uraguha amahoro. Sababu. Ibituma Ili tupate amani, kugira ngo turonke amahoro, tujue kwanza tumenye neza ko kwa nini tulikosa amani. Wari kitabuza amahoro. Mungu aliumba mwanadamu. Ati Imana yarabimara ngo Kisoma Mwanzo 1 usomye mu itanguriro rimwe igice cya kabiri, sura ya kwanza, igice cya mbere, sura ya pili, igice cya kabiri, soma sura ya 3, usomye igice cya gatatu, utaelewa mambo yote. uzataura ibintu byose. Mungu aliumba mwanadamu. Imana yarabimara umuntu akampa amani, imuha amahoro, akampa kila kitu, imuha kila kintu, akasema ukule, ati uje, akasema utembee, ugendagende, akamupa uhuru, amuha umwidegemvyo. Kirundi ki ikitamu sana, Kirundi kiraryoshe. Umwidegemvyo, uhuru, ndio tunasema demokrasi. natuka ukwidegemvya. Kama mtu alikosa amani, niba murabuza amahoro, ni ile kuingia uhuru, ni kijya kintu kwinjira mu mwidegemvyo, agakunda awe kama Mungu, abe nk'Imana. Shetani alipomdanganya, Satani amaze kumuhenda, mtu akakosa amani. umuntu abura amahoro, Mtu alipokosa amani, umuntu amaze kubura amahoro, alikimbia, yarirutse, alikosesha miti amani, yabuze ibiti amahoro. Urabizi ko mazingira, urazi ko ibintu ibidukikije byari bifite amahoro, vilikuwa na amani. inyamaswa, wanyama zari zifite amahoro, walikuwa na amani. ibintu byose byari bituje, vitu vyote vina mahoro, vina amani. Yenda tuko tunaruka tu tumesema amani, tugenda turasimba tuvuga amahoro. Lakini mtu ariko umuntu alipokosa, amaze gukosha, alipopenda kujiinua, amaze kwigoma kukuta kwisha hejuru, amaze kumva icyo cy'ububeshi, atuzoduza hejuru, utakuwa kama Mungu, uzomera nk'Imana, uzosa n'Imana, utajua hiki, uzomenya iki, akaasi, acarana, alipoumwasi, amaze kumwasi, akakosa amani, abura amahoro, alipokosa amani, amaze kubura amahoro, alikimbia, yarirutse, alipokimbia, amaze kwiruka, haribisha mazingira, yeno n'ibidukikije, haribisha mazingira, amaze kubona n'ibidukikije, akaanza kuvaa majani, yamtaba kwambara ivyatsi, amani inaanza kukoseka, amahoro atangura kubura. Vinavyotukosesha amani, ibituza amahoro, kukosa mavazi, kubura impuzu, kukosa chakula, kubirya, kukosa, kubura magonjwa, ingwara, manini, ibindi, vita, intambara, hayo yote hayakuku. Ibyo byose ntivyariho. Nadhani hapa Canada, ndibaza muri Canada, kimwili, mu mubiri tuko na amani, tufite amahoro. Amen. Iyo n'amahera n'amahoro nicyo ntafika umuntu afite amahera amahera aronka ntarari maso. Hiyo naikoja kuvuga. Mungu akubariki. Mimi wakati nilikuwa kambini Burundi, jenge nari mwikambi yo muimpunzi, kuwa na pesa, sinari mfite amahoro, hakuna kale yenye nilikuwa naweka kumulango yangu, na kale nimwe nagira nashira ku muryango. Aba watoto ni washahidi, abana banje nivyabona. Nyumba yangu haikuwa na makale, tunajua bamwizi hakuna kinyo atakuyafanya. Ati inzu yanje nta kale yari ifise kuko nari inzu kabasuma tacho biba. Nilikuwa nalala tu, hakuna kutia makale. Naragiye abana mu muryango sinugara, sina boga, nta kale nta nubwo bafise. Nilikuwa na amani, nari mfite amahoro. Sasa madame akaniuliza siku moja, umugore amaze umusu, kwa nini wewe unatengeneza milango au utengeneze makale? Ati kuko ni mijyango niushire kama makala yo kuyiba nini? Baroza kwibi. Mwangu wagonjwa walikuwa wanaingia kila wakati. Nanje abantu yiwanje bagwayi, sema nikitia makale. Ati niyo nashiraho abakale. Watakuwa wanagonga na tunasikia tutasikia. Atari kibazo doda nilitwa anakuja tu anapiga mlango. Ati waje baraza basunika umuryango. Makale. Na kale ziriho. Lakini wakati nilitongolesha, ariko igihe natomboza kuziburaya ifomu yubuka, nikakuwa naweka sasa kumabunga na kumango kusudi na mimi nisishuke Bujumbura na chakala. Sinabura kugura impuzu n'ibindi kugira sinzobanuke Bujumbura sana. Walibiwa manguo, abantu baratwitse impuzu, mabunga walinyangula, impfu baraterura, walijua mwangu hamutakosa bunga tena, kuko babati wanje ni hazo muri fukani kiato kazuri, nikirato ciza. Marupango nilijenga, urupango ndubaka, kazi moja ku mulango, abasuma baraza kububaka, ingine hapa, abandi kare ku muryango, mulango ya chumba, ikindi ku muryango y'icumba, mudepo ya kuweka mabunga, ikindi hantu ho gushira na banzamu n'abarinzi.
Pesa haziwezi kutupatia amani. Amahera ntashobora kuduha amahera. Amahera ntashobora kuduha amahoro. Asante. Amen. Sana umeshitoka. Ndio maana unaona watu wanatembea. Ni ugerera abantu bagenda. Nebaza. Amahoro nta yariho. Na security iriho. Icyubahiro. Asema hivi na hivi. Fuzo kono. Amahoro ariho. Wewe ugenda paka baguherekeza. Amen. Amen. Naunda hapa ndio niliona wa ministry tu wanatembea bila tatizo. Aha niyo nabonye abashikiranganje bagenda tangora kubera iki? Lakini nabo banabule kwa kuangalia bwa. Nabo nyine bafise ubusekirite bwakurikira. Amen. Tulisema tu tutashinda kuneno la kusema amani. Tuanze tuba kuja mama. Kubera iki bituma tunakosa amani. Tubura mahoro. Kwa sababu kuko tulikataa amani. Twasa mahoro. Amen. Mtu alipokosa amani, umuntu amaze kubura mahoro, Mungu akamtafutia amani. Imani ikimuronderera mahoro. Ndipo wameimba neema ya Goligota. Neema ya ubuntu bw'Igorogota. Neno linasema ya kwamba ijambo rivuga ngo akavika mtu yambika umuntu ngozi urushato. Biblia haisemi Biblia ntivuga ngo nyama gani walichinja. Ntibatubwira igikoko nyabaki babaze. Lakini wanasema tu ngozi. Ariko birivuga ngo urushato. Amen. Akamuvika. Iramwambika. Mtu akavaa. Umuntu arambara. Mtu alipovaa, umuntu amaze kwambara, akaendelea kuishi. Abandanya kubaho. Lakini amani ariko amahoro haikupatikana. Yaronkekanye. Aliharibisha mazingira. Yononye ibidukikije. Ikalomba wachinje. Bisaba yuko imani banga. Wanyama wakapata matatizo. Ibikoko bico bigira ikibazo. Amafugo, mifugo ibura amahoro. Ibitungwa, ibikoko, ubworozi cyangwa ibitungwa bibura amahoro. Ibikoko bico bibura amahoro. Amen. Sasa mwanadamu akaendelea kukosa amani. Umwana w'umuntu abandanya kubura amahoro. Mwanadamu akaendelea kutenda dhambi. Umwana w'umuntu abandanya gukora ibyaha. Akaambia Nuhu, abwira Nuhu, sitavumilia, sizokwihangana, acha nitoshe. Reka ngureho. Lakini alipokumbuka ariko amaze kwibuka kazi ya mikono yake, igikorwa cy'amaboko yiwe, acha mbegu, ireka ibuto, amaze kureka urubuto, akamchagua Nuhu, irobanura Noa, kazi zikaendelea, ibikorwa birabandanya. Sasa ukiingia katika sababu, ugiye mu bituma, hautaelewa, ntushobora gutahura. Sababu alizaliwa kubera yaravutse. Wayahudi, Abayuda wako wanasherekea Pasaka. Basimbaza Pasaka. Sasa ukiingia sababu gani Pasaka? Ugiye gituma niba Pasaka. Sababu ibituma Pentekoste ilikuwa. Pentekoste yari iriho na sababu zake n'ibituma vyiwe. Amen. sikukuu ya anniversaire zabo zilikuwa za wafalme. Ati iminsi mikuru y'amavuko yari y'abami. Pentekoste ilikuwa kuwa pale. Ati Pentekoste yari iyo hajya kukumbuka wakati wa mavuno, no kwibuka igihe cy'iyimbura. Ibirefu ahadi zenye aliwapatia wakati wa Yesu yasize isezerano igihe bija muri Kanani. Pasaka nayo ilikuwa kuwa yari iri huko nyene. Kukumbuka sisi walikombolewa. Ingene bacunguwe. Kwenda tu niguse kale. Nifuza gukora ko gusako ajili ya ukombozi. Kubwo gucungurwa. Lakini ariko kusema tu sababu gani? Tuvuga igituma nyabaki. Tunakosa amani. Tubura amahoro. Amen. Uliba mkasema amen. Ameni. Ameni fanya. Kawa huzuni ya alifanyia amani. Amenifanyia amani, yambwiye mahoro, akaondoa akuraho huzuni za umubabaro wanje, akaondoa akuraho mashaka yangu, ati kudatahura kwanje gukekeranya. Tumesema neno la Mungu. Twasoma ijambo ry'Imana katika Injili ya Yohana. Mu ijambo rya Yohana. Huyu Yohana kwa tatizo zote, ku ngorane zose, kwa mateso yote, ku mibabaro yose, kwa shida zote, ku ngorane
zose zilizompata Yesu Kristo, zahuye na Yesu Kristo, alitembea naye, yagendana nawe. amen. Amen. Sababu gani unakosa amani? Kubera iki ubura amahoro? Tulishazungumza, twamaze kuvuga, ni kwa sababu nuko hatumpokei Yesu Kristo, nitwakira Yesu Kristo, hatukai katika Yesu Kristo, nitwicara muri Yesu Kristo, hatukai katika neno, nitwitara mu ijambo kama vile alisema nuko yavuze. hapo mwanzo kulikuwa Aho neno, kera hariho jambo, naye neno alikuwa, kandi jambo yari Imana, yote yalitendeka, kandi ivyo vyakoretse pamoja na Mungu. kweli kumwe n'Imana. Ukisoma hii Injili ya Yohana, Usomye igitabo cha sura Yohana moja, igice cya mbere inasema hivi, ivuga ngo, ukisoma 3, usomye 3 sura 3 igice cya 3 16 inasema hivi, ivuga ngo, kwa maana jinsi hii kuko Mungu akatupenda, Imana yakunze abari mu isi, akatoa mwana wake, itanga umwana wawe w'ikinege. Sababu tunakosa amani, Tubura amahoro ni sababu hatuishi neno, nuko tutaba mu lakini ijambo. tukiishi neno Iyo la Mungu, tuba mu ijambo ry'Imana, tutajua kusamehe, tusomenye kama kubabarira vile Yesu alitusamehe, nuko Yesu yatubabariye, amani itaonekana. amahoro azaboneka. Amen. Amen. Sa amani tutaipata wapi? Amahoro tuzoyaronkahe? Kikazi, Kubuzi ntayari, kipesa, ku mafaranga cyangwa ku madolari ntayo, kimasomo, ku mashure. tumalize Turangize tusome uli wa Korinto, tugere gusoma bikorinto, tuseme kwenye tutapata amani, tugende gusoma hano dushobora kuronka amahoro. Wa Korinto wa kwanza soma ile sura 1, Korinto abi Korinto, Premier Corinthiens, oui, Premier Corinthiens. Hayapaona? Wakorintho wa kwanza Sura ya kwanza sura 1:18 tusikie. 18 twumve. tunasoma hili neno, Amen. kwa sababu neno la msalaba kwao waliopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tuliokolewa ni nguvu ya Mungu. Tunaendelea? Endelea kidogo. 20. Kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. 20. Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa upumbavu? Chia hapo. Geza turasoma mu Kirundi. Ubushobozi bw'umusaraba, kubijambo ry'umusaraba kubahona ari ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana, kuko handitswe ngo, nzohonyanga ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzobuhindura ubusa. 20. Umunyabwenge ari hehe? Umwanditsi ari hehe? Umunyabihari wo mu iki gihe ari hehe? Mbega Imana ntiyahinduye ubupfu ubwenge bw'iyi si? Amen. Sababu gani? Kubera iki? Amen. Amen. Wenye hekima Abanyabwenge wako wapi? bari hehe? Wajuzi Abahinga wako wapi? bari hehe? Wasomi Abize wako wapi? bari hehe? Waliozaa Abavyaye wako wapi? bari hehe? Ambao hawakuzaa Abatavyaye wako wapi? bari hehe? Sababu gani? Kubera iki? Tunaomba. Turasenga. Sababu gani? Kubera iki? Kanisa. Ishengero. Sababu kubera gani? iki? Tunajenge. Turubaka. Sababu kubera gani? iki? Tunakusanyika. Turegerana. Abanyabihari, watu wabishi, ababaza, wanaouliza kubera iki? Kwa nini? Amen. Amen. Ukiingia mambo ambayo Isaya alitabiri, ati usome mu byo Yesaya yavugishijwe, watakuwa na masikio, ati bazofabia na matwi,
Sababu gani? Kubera iki? Watakuwa na macho, bazobona amaso, lakini hawataona. ariko ntibazobona. Sababu gani? Kubera iki? Alikamata hekima, yafashe ubwenge za wenye hekima, z'abanyabwenge, akazifanya azigira ujinga. Lakini ukifunuliwa ariko iyo bishuriwe haya mambo, aya majambo, utaelewa sababu. uzotahura ibituma. Aliambia wanafunzi wake, abigisha biwe, nitakufa, nzopfa, kisha nitafufuka. hanyuma nzozuka. Baada ya kufufuka nitawatangulia Galilaya. Ariko vyose walisahau, baribagiye, wamama ndio walienda, abamama nibo bagiye wakiwa na tatizo, bafite ingorane, wakikosa amani, babuze amahoro, wakasema hivi, baravuga ngo ni nani ninde atakayetuondolea azosha kudukurira himuye kuwa na amani? kuko ntibari bafite amahoro. Nadhani moyoni mwako nibaza mu mutima wawe na amani, unajiuliza ni nani ninde ataondoa tatizo azokura ingorane yake. Lakini tuna Yesu Kristo, ariko dufite Yesu Kristo. unaamini nimba wizera umusaraba utapata amani, uzoronka amahoro. ikiwa unaamini nimba wizera umusaraba Yesu Kristo, iwe litaondolewa. izi ibuye lizovaho. nimba wizera Yesu Kristo, matatizo yataondolewa, ingorane zawe zizokugwaho. Mariamu anafika kaburini, Mariamu anagira ku kaburi, aravye akasahau, aribagira kwamba alisema atafufuka, yuko yavuze ko azozuka, atangura kurira, atangura kurira. Akamuuliza, baramubaza ati unalilia nini? uliriki? Alipoona wamalaika wawili akazani ni walinzi, abanyamalaika babiri bazabona bazamu. mara moja Yesu akamtokea, akamwambia, Yesu achamwira ati ni jewe. Akatafuta kumgusa, akasema usiniguse. Arandira kumukora ngo ntunkoreko. Alisema usiniguse, yavuga ati ntunkoreko, sababu alikuwa hajafikisha raporo, kukatari bwashikana ripoti. wakati aliingia kuzimu, amaze kwinjira mu kaburi, alifufua yarafutse wale wote bariya bose watakatifu abera waliofungiwa bari huko. babohewe hiyo. Amen. Amen. Neno ambalo linanifurahisha, ijambo linezeza, aseme wakapita Yerusalemu, baci Yerusalemu wakati walifufuka, igihe bazutse, wakatembea, baragenda, akafikisha raporo, barashikana raporo, akasema Baba, baravuga ati data, yote yamekwisha, byose byararangiye, ambayo ulinipa igikorwa wanshikirije nimeyamaliza, ndabirangije, duniani mwisi nimefika, nashitse, kuzimu ikuzimu nimefika, nashitseyo. Baba alipomtazama alikosa kitu cha kumupa, yarabuze ikintu cyo kumuha, sababu mbinguni Yesu kuko alikuwa, mw'ijuru Yesu na ariyo, dunia alishafika, no mw'isi yarashitseyo, kuzimu alishaingia, ikuzimu yaramanutse, alileta mateka, yarazanye abari baraboshwe, arazanye ingabire, akamwambia hivi, aramubwira ngo hakuna neno lingine nitakupatia, nta kindi kintu ila ndaguha, nimekupatia jina, ariko ndaguhaye izina. Amen. 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 Mungu akitusaidia siku nyingine tutasema jina. Imana itufashije ndio bose tuzovuga izina. Nimekupatia jina, ndaguhaye izina, mfalme wa wafalme, umwami w'abami, Bwana wa mabwana, umugabo w'abagabo. Hakuna jina lingine nta rindi zina ambalo linaweza kutupa amani rishobora kuduha amahoro isipokuwa jina la Yesu, atari izina rya Yesu Kristo. Kama msalaba, niba musaraba si upuuzi kwetu, ntawufata birerere. kama msalaba wa Yesu, niba musaraba Yesu Kristo tunauzingatia, tuwufata neza, kama tunanyenyekea, niba duca bugufi jinsi Yesu alinyenyekea, uko Yesu yaciye kama bugufi, tunasamehe, niba tubabarira jinsi Yesu alisamehe, uko Yesu yababariye, kama tunavumilia, niba twihangana, jinsi Yesu alivumilia, uko Yesu yihangana, kama tunatembea, niba tugenda, jinsi Yesu alitembea, uko Yesu yagenda, kama tunasaidia, niba dufasha, jinsi Yesu uko alisaidia, Yesu yafasha, tuna amani, dufite amahoro. Ukisoma Yohana injili hii tulisoma, usomye Yohana iki gitabo twa 12 unashuka 12 ukamanuka, wakati alifufua Lazaro, igihe yazura Lazaro, watu walikosa amani, abantu barabuze amahoro, watu hawakufurahi, abantu ntibanezerewe, wakafanya njama, batangwa kugira inama waende kuua huyo Lazaro, bagana kumwica Lazaro. Kandi sikia hilo neno, umvirize iryo ijambo, wakufanyie mazuri, bagukorera ibyiza, wengine wachukie, abandi bantu bababare. Sababu gani? Kubera iki bituma? Tafuta sababu, urondera ibituma utapata. urobironka. Wakatafuta Lazaro wamuue tena, bararondera Lazaro kugira bamwice. Kandi mnajua mafieri, urazi ukwirata,
Kwa mwenye naweza nipatia definition ya mafieri c'est quoi? Murashaka kumbwira insiguro y'amafieri kwirata. Ndarangije. Fieri. Ukwirata. Wangapi wenyewe hawana mafieri? Ni bande batagira ifieri bata. Akajua sababu za mafieri. Urazi gituma ifieri kwirata. Kuna mtu mwenye hana fieri. Nta muntu nimwe adafise ifieri. Kwa mwenye kutana fieri siko kukinywa. Bamusanga amafieri yaba ari ku munwa. Abandi ari ku maboko. Kila mtu iko na fieri zake kuko hapo. Umuntu kila mtu afise ifieri yiwe. Abaganda badunda. Manake fieri ati ukwirata. Kisikiaka kama wewe juu ya wewe unapendeza kuliko. Wewe yumva muri wewe ukuriwe ushaza gusumba abandi bantu. Na hivi naleta sababu. Kandi akokazana igituma Kutafuta. Sio kurondera. Ukisiga. Unaleta upendeze kabisa. Urondera kugira ushaze Kuwa wa kwanza. ubu wa mbere. Lakini hayo yote ariko ibyo byose hamna amani. nta mahoro. Watu waliposikia Abantu bamaze kumva Yesu inkuru, amefanya kazi. Yesu akoze akazi, Akaanza kufufua. atawe kuzura, Vita vimeingia. intambara yinjiye, Watafuta kuua. barondera kumwica, Wale ambao n'abajya alifufua. Yesu yazuye. Sababu gani? Kuko igituma nyabaki Asipande. ntaduge hejuru, Asipate utukufu. ntaba nk'ubwiza, Lakini mpango wa Mungu. ariko intanguro Hakuna y'Imana anayeweza nta muntu n'umwe ashobora, Zaburi halikuzuia. kuko itaburi ntiyazimiye. Rumi haikuzuia. Ati ubwami bw'uburuma ntibwazimiye, Satani ntiyazimiye. Kama haukuzuia. Intanguro ntiyazimiye. Walitia kono. N'urubuye basizeho runini. Mchakwetu tunasema akabururunge. Mu rurimi rw'abavuga ngo akaburubuge, urubuye runini, Ibuye. kijiwe, Lakini halikuzuia. ariko ntiyazimiye. Kazi za usalama. Igikorwa cy'umusaraba. Kaambia Mariamu, Abwira Mariya, nenda uwapashe wengi. genda ubabwire inkuru abantu. Kama umepokea Yesu Kristo. Niba umaze kwakira Yesu Kristo, Katika roho yako muna amani. niba mu mutima wawe harimo amahoro, Kama katika roho yako muna msamaha. niba mu mutima wawe harimo umusaraba, Watangazie wengine bwira n'abandi bantu ya kwamba Yesu yuko amefufuka. Yesu Na yazutse, yale matatizo kandi n'ingorane zawe atayafufua. azozizura. Yale yote yanakukosesha Ibyo byose amani. bikuza amahoro, Yesu atakupa Yesu azoguha amahoro. Tangazia wengine. Bwira n'abandi bantu, Unisema babwire ngo wavuze ngo utakupa amani. azoguha amahoro. Umusema Umuvuze ngo utakupa amani. azoguha amahoro. Unikimbia Warirutse, hakutakupa amani. ntikuzoguha amahoro. Uniloga Kundoga, hakutakupa ntikuzoguha amani. amahoro. Lakini kitakachokupa Ariko amani ikizoguha amahoro ni Yesu Kristo. ni Yesu Kristo ubwiwe. Amen. Amen. Alipofufuka Amaze kuzuka, akawatokea, arabiyereka, akaingia nyumbani mwao, arinjiye mu nzu yabo, sababu walikuwa na hofu. kuko bari bafite ubwoba. Akawaambia, Arababwira ngo teka. tulia. Neno ambalo nakuambia, Neno bali nakwambia ijya kukubwira amani, amahoro, tuza, tekana, sengimana, omba Mungu, teka. tulia. Nilipenda karte za hapa. Narakunze karata za hano, Carte maladie, assurance maladie, carte de résidence permanente. karata ya assurance resident permanent. Kila mtu na yake. Umuntu n'umuntu wayi gwe Hakuna kitabu cha kusema niko na watoto. nta kitabu ngo mfite abana, Nipatie karte moja sawa wa mafomu zile za mkambi nyewe wote mkwe mstari. ati ntajya ngo mu mifomu ngo abana babe ku murongo mwese, Mtoto wa mwaka moja, ati umwana w'imwaka umwe karte yake ni karata yiwe asirase ya. na assurance maladie Na yiwe. Mkristo ni vile. N'umukristo nuko Umuntu kugiti ciwe. mtu na kichwa chake. Sababu gani? Kubera iki gituma Unatafuta urondera ya wengine, by'abandi bantu haujauliza muri abasa yako. iby'iwawe. Sababu gani? Kubera iki Unatembea ugenda yeye. ukubindi by'abandi bantu wewe nawe. Huko fasi moja tulienda ubiri. Hari ahantu twagiye kuvuga ubutumwa, Akawana tu. Waambie. babwire Sasa waambie weye. tubwire bande Aya mahoro uyayafite. hii amani nayo. Unasema waambie. Wanahubiri mwingine anasema waambie, babwire.
Amen. Amen. Tutafute kwa bidii turondere n'umwete kuwa na amani. kuba na mahoro, Na hii amani kandi aya mahoro tukiipata tuyaronse tutakuwa watu wazuri tuzaba abantu beza cyane katika kanisa letu, mu ishengero ryacu, katika jamaa zetu, mu rubano rwacu, katika kabila zetu, ati mu miryango yacu, katika taifa la Mungu, mu mahanga y'Imana, katika nchi za Mungu. mu gihugu c'Imana. Acha kutafuta masababu. Leta kurondera ibituma. Wakuambie masababu. Ati bakubwira ibituma. Ati Pasaka, Abapentekoste, Abanoweli, wanawadanganya. abantu barabahenda. Sasa huyu anakuambia wanakudanganya. Ujya kubwira kaguhenda. Unamwamini yeye. Urabizera wewe ukadahendwa. Huwezi kujiuliza. Ushaka kwibaza sababu gani? Igituma nyabaki. Waislamu. Abisilamu. Sababu gani? Kuberiki. Wakristo. Abakristo. Sababu gani? Kuberiki. Wahai. Abahai. Sababu gani? Kuberiki. Sababu gani? Ibituma sababu gani? Ibituma ni sababu gani? Ibituma ni ibituma. Lakini sababu ni moja. Igituma ni kibagusa. Yesu alisema amani iwe kwenu. Ati Yesu yavuze ngo amahoro abamuri wewe. Pasaka ya hii. Niba wakiye ipasaka y'Imana. Umekumbuka msalaba wa Yesu Kristo. Niba wibutse umusaraba wa Yesu Kristo. Umekumbuka damu ya Yesu Kristo. Niba wibutse amaraso ya Yesu Kristo. Jipe amani ndani ya roho yako. Amahoro mu mutima wawe. Ikiwa utapata amani. Kama ushaka amahoro mu mutima wawe. Utasamehe. Uzobabarira. Sababu Mungu akitafuta kuko Yesu arondera ibituma. Nashobora kutubabarira. Akitafuta sababu. Arondera ibituma. Hata muhange vikwa. Adamu ndiye alikwambikwa. Akitafuta sababu. Arondera ibituma. Tungelikuwa tuko tunaongea. Uyu munsi sababu angelikuwa mwanadamu. Yeye alituokoa. Niwe yatukijije. Fatiri hatungezipona. Ati ntitwari gukira fatiri. Amen. Amen. Mungu angeangalia sababu. Imana igira ibituma. Soko alifanya kwa kuumba. Ati nyene yarusha ikararema. Ikaota. Ibiti bikaduga. Akaiharibisha. Umwana akavyonona. Mafugo yake alikuwa anaweka. Ati mafugo yo yasira. Ikachinjwa. Irababa. Umwana wiwe. Akatembea buchi. Agenda ari gusa. Hata jua. Ati ni izuba. Ilisikia haya za kumwangalia. Yarumvise isari ryo kumuraba. Saa 3 jua lilisimika. Ati amasaha 3 izuba ryarazimye. Lisiangalie aibu ya Yesu Kristo. Ibone izuba. Sasa angetafuta yarondera ibituma. Mungu angelitafuta sababu. Imana yarondera ibituma. Sababu. Ibituma. Mungu kwa kutusaidia. Imana kudufasha. Angalia sababu. Hirabi bituma. Wewe ukiuliza sababu. Wewe ubajije bituma. Hautaelewa. Ntuca gutaha. Lakini omba Mungu. Ariko sanga Imana. Ufanyeje? Ukora iki? Ili ufunuliwe. Kugira ngo uhishurirwe. Roho Mtakatifu. Na Baba w'Imana. Akuongoze. Akurongore. Utajua sababu. Uzomenya ibituma. Na utaelewa. Kandi uzotahura. Na utakuwa na amani. Kandi uzobona amahoro. Utajenga. Uzoyubaka. Utashauri. Uzohanura. Utaishi vizuri. Uzobaho neza. Na Wakristo wote. Na Wakristo bose. Watakuwa wa ndugu zao. Bazoguhinda inshuti zawe. Igihe Yesu avuga ubutumwa. Mama yake akamtafuta. Mama we yaramurondera. Sema hawa. Acamubwira ati aba ndio wa ndugu zao. Nizo nshuti zanje. Amen. Amen. Kama niko hapa. Niba ndi hano. Sababu kuko wa Kristo. Nuko ari Abakristo. Mahoteli ziko. Amahoteli ariyo. Manganda ziko. Ingana ziriyo. Fasi za kukunywa pombe ziko. Ibibanza vyo kunywera ibizoga biriyo. Maligala ziko. Ifasi za maligala ziriho. Lakini kama kila asubuhi. Akaniba kama mu gitondo. Niko najitoa. Nditanga. Kushiriki na watakatifu. Hasa kufuata na mbele ya Bwana. Sababu wale waliompokea Yesu Kristo. Ndio wazazi wangu. Ni bavyeyi banje. Kuna masababu ya kuniuliza. Na bindi bituma vya kubaza. Sababu gani ni Murundi? Kubarika ni Murundi. Sababu gani ni Mkongomani? Kubarika ni Mkongomani. Sababu gani ni? Sababu gani? Kubarika. Habina sababu. Nabiri bituma. Sababu ni moja. Ariko igituma ni kimwe gusa. Ni kugira Yesu Kristo. Kuwa Bwana. Kuba umwami. Na Mwokozi. N'umukiza. Maisha yako. N'ubugingo bwawe. Ushika msalaba. Ukafata umusaraba. Na amani n'amahoro ya Kristo kiba muri wewe. Imana iguhezagire. Imana ihezagire ijambo ryayo. Amen. Tunaenda kuomba. Tugiye gusenga. Ikiwa unasikia kuna kitu. Nimba wumva hari ikintu ambacho kinakukosesha amani. Kikubuza amahoro. Iwe magonjwa. Ari ingwara. Iwe nini? Ari n'ibintu cyacho cyose bitandukanye. Sinza kubivuga. Tuombe Mungu. Haguka dusenga Imana. Amen. Una amani? Una mahoro?
katika ujana wako mu busore bwawe uri n'amahoro, katika uzee wako mu butama bwawe uri n'amahoro, katika ujane wako una amani, mu busore bwawe uri n'amahoro, watoto muna amani, ariko abana muri n'amahoro, wazazi wenu wana amani, ababyeyi banyu bari n'amahoro. Nifanyia amani. Tuombe Mungu. Usenge Imana. Nifanyia amani. Kaondoa. Usoni wangu kanifanyia amani. Amenifanyia amani. Amenifanyia amani. Reka dusenge Imana. Acha